West End Baptist Zai Paul te dam chua dan mak March nikhat sangha zakwa somnga thlaila ma chuan Beatrice Nebraska West End Baptist Church chu thilpuak a thlen hnuina chhene hle maya chu thilpuak chu letra guest league wanga niya biakina Zai Paul na zirzi thin som panga te han thimi alo chu thilmak ve takani Zai Paul ho na zir hun tur chu kha chiat na thlen zandar sari le minute somni kharwa niya Zai Paul member ho chu hun wong dik em thin ni ma se hemi zana hian mak tak mai nan tlai vek maya zandar sari le minute somni pasaria biak in apua wak lai khan tuma in biak in na thleng lowa Zai Paul director le afanu khan khamizana khan tran hun ma minute som thung vela kal tuman niya ma se afanu chu alola muthila wangin an thlen tlai pha ta ni pastor le anupui po chu an fanuin athuam hno thilati buaka wangin an tlai pha Zai Paul member jinga pahni te po an karanun theilo wangin an thleng tlai bok Zai Paul member dang te po chu an hna neu lekha thon zia homework ti le radio an ngai thlaka wangtein an thleng tlai ve le bokani chutianga an thlen tlai veka wang chuan tuma thianam lowa pathian ven himna ni poina langani Irene Garza Thadan April ni somprok sangha zakwa somprok khan kumsomni panga upa school teacher tun manama beauty queen lo ni to Irene Garza chuan Sacred Heart Catholic Church father nena aswalaba puanga chu McAllen Texas cha omania mase chumi hnuwa chun in lama a hole tami lawani ninga hnuwa chuna ruang chu town pona kanala charania alua thilbil taka kuthakna hnu maoma anthi ma pong sual nin lang boka ahnu loka kanala chuan slide viewer mo anilea court sei takom tel boka chu garzai kut phuar bena tana man ni om takani boka slide viewer nei tu chu Sacred Heart Father John Faitania ani hi garzai bo ma sualava in pona father khania garzai tha ani ma thaluka khan Father Faith chu biakin chunga tlerol pong sual tum tia po aloni to boka in khin boy du lawa kota dil hnu in dollar zanga choi tirania garzai bo zan khan Faith termit glass sakya akuta hamna hnu ma ombok chuero amati pempal nina soi thunga Faith chu harin hnel kai theina turin engemo homa se Catholic pui thiame wena chutiang thil suala ti chu tu man rin ani lova anua Missouri monastery lama transfer ani tadayani kumsom hnuwa chuan thushatu pahnin Fetan Garzai atha thu kan hnena ain puang an tia mase district attorney chuan chutiangotin Feta thu boy siam sak theina tur evidence omlawani han tia chubaka witness pakhat zokha adam rei talo le zel boka tuna chuan Father Faith chu kumsomre ta chuang towa mase Irene Garzai thi chungchanga 12 thatu niarin nelna lian tak ala reng thowa thu chiang ero hriat thei ala ni talawani The Rodwell Bond Crypt Holy Trinity Church chu kumzabi som pathumna sakhania Rodwell Town England omania mase biakin hnuya chuan mithi dana ru mauma mishing ru khatlat maya chu Bond Crypt tinia anchu danin tu ti hriat lo mi sangkha zanga vela tamru ania churum chu char phui ni ma se thuthanga ansoi dana chuan kum sangkha jasari chawa khan thlan lai tu pakhatin ti pal thil thoin biakin chunga thil poimo ati velain chua churap ong pala atlu thlaro korok maya tichuan room ruk chu amu chuak ta ni ru tamlu tuka mu chu alau khop maya at phata hial ni nan soi amai ro chu chungru tam tak chu khoyami nge ni hlom ti hi tu manan hre chuak thei lova theory lar tak pakhata chuan ripui wanga thian ni nge rinania arin dan dang lea chuan biakinom na pia de luka sangkha zaruk somli panga betilov nesebi indona sipai thita tekha ani mel lebok atira tak chuan church graveyard ta phuman nia annuwa muntanga da sonan nilea kumzabi somparukna khan abul maya Jesus Hospital sakania ruang tam tak chu anlai chuak lea
chapela anda khom ta ni tun thlengin bon krip chu aum chan chui chua thei ani talovani. The abandonment of baby Jacob Gerard. February ni somni pasari sangha jakwa somko palizing kara Khan Holy Counselor Lutheran Church Vernon New Jersey in khomna hun an manga biakin tukbera tang chuan ponma vur kara note piang hlimruangan hmuwa note chumi pani in kezi thungvela ritania blanket pan takin an tuama alai hrui po alo la umani nithum hnuwa ataksan en dik chuan biakin pon khobo taka note chu hnu chiania khobo lutuk tua lovina thia ataksa chu vurin ahmet khong ta vek maya alai hrui chu che bun ni lovin po bonania chumiom zia chu hospital a hrin ani lova note pol chon biakina hun serin khom manania biakin hnuwa North Hardyston Cemetery a phomani tani thito ma se note minga chuan Jacob Gerard ti an phua amai ro chu tu fange ti hria chua thei ani ta chuang lovani. Harold le Thelma Swain thinamak kumsang khajakwa somre panga Khan Harold Swain chu Rising Daughter Baptist Church Waverly Georgia pastor pui bom tu diakon ania Mars ni som pakhat lai lama biakina Bible study session an nei lain mikhol danglam tak mai hilo kala biakin chung le ponin kara Harold tale mikhol chonin to ka mikhol chuan silai phorin Harold ta chokap non zot zot maya Harold anu pui Thelmai chu apasal tran pui torin tlan pheya ani po chu lo kap hluma mikhol chu tlan bo ngala atar mit pahni thlau thung kumsang ni Khan Dennis Perry chu ring hlelin an mana achan chu amaka nia Khan Harold ta thalo vau tu nia ma se finfiana tanga landanin Perry chu tual thatu ni le mailbox silowa tual thana thenlai vela Khan biakina tanga darka rukala Atlanta na thok da in Perry chana soya chubaka Perry chu mithata kania tarmit bun tur amamo tlat silowa chu tianga thu boi tak nu ewang chuan thil chui chua thailo zinga mi ani zui tani. The Papua New Guinea UFO sightings. April sangha jakwa songa pakua miza loim Anglican puithiam Father William Gilachu Boyanai Village Papua New Guinea missionary na uma chungkhachu Gilachuan hlattakatlang chungvela engmak tak thloka hmuwa chutiang che chu juni somni paruklaya ahmunon leta chumituma chuan biakin pona Father Gilalo po lo thir ve tuanom nual maya anom naron thlonai do chon lai chu thleng pian zia lian takang mai hi nia mita mutu tan soitanin alien ni om takha thlona chunga akal vel lai kha an mutlat maya minisomni panga vel lai nuwa athlok liam le tamaya anu dar kar khata aron thlok lea chumi tum chon thileng tak tak dang te po aron thlok tel tanual mai dar kar li chung chu boro ka chelawin an oma an thlom bo le ta veka atuk tlaya anon thlok non le ta thowa chumi tum chuan Father Gilale athopui pakhatin thlona chunga alien ni om tak ding chu ban vainan signal china mak tak main anron violet ve tat mai ni chu atuk zan lo nia UFO pariat lain hulea chu an mu top na hanitani. Murder of Father Alfred Kunz. Mars nili sangha jakwa somko pariat Khan Dane Wisconsin kumsongruk pasareu pa Father Alfred Kunz atha ania Kunz chu St Michael Catholic Church puithiam ania puithiam na chu kumsom thum pahni lai lo thok to nia biakin chunga parochial school a shok zai thlen ni na lo thia rindan pakhata chuan satani sabin an thatan ngai ani athi main Kunz chu exorcist Malachi Martin nen biakin thil poimo boy puin antrol don theile maya Martin chuan tual thana thlenlai Khan Kunz Khan Wisconsin mi akot chungram hoilut nian soi chu no chuak torin ain buat sai lai nia athi dan mangtang Khan satani chau thil ti ang thlat ni na soya thu thangom le chu Kunz le anoi thok me che pakhat nen sex lama po injom na thuk takan neya chu me chedang ten erin ama Kunz an tha pha ta ni chuti line Dane County Sheriff Office Khan
mirin hlel de mayan neya chuan mirin hlel chuan tual tha thlen hnu loka tawna chua san kha ania mase police in finfiana thatak an nei thei tak silowa chuan hanman ngut thei ani ta chuang lowa Father kun sathi chan chu hriat thei ani ta lowani The Ghost of St. Mark's Episcopal Church St. Mark's Episcopal Church chu kumsang khazaria somruk pariata sakha ania cheini weminga historical landmark ni nan soi thu thanga landanin asang nge tharau chuan story dangdai takanei boka sang khazaria samret paruka biakin tawar siam nan arwa manarel velania chumi tan chon Swedish stone mason panni hayaran nia mase tawar siam zo manan bauta dai maya chubang chuan kumsang khazako somni pasari thleng khan tawar chu sakzo lovin aum tarengani thilni phung chu biakina chuan thilrap omle tharawin lar mu ani thina tawar siam chun zoman tuma piang in tho athok tu ten an hlau hleya an sakzo main chun zom ngam to lovin an tlan bo san ta zelani kumsong kalta khan Reverend Eugene Totsu Saint Mark biakina pastorina oma ani po chon thilmak tak tak hriata nei nuan mai tin Denver nursing home kowania chuta chuan damlo thilek lek to lo oma damlo chon hun liam ta thil theng chanchin lo hrila tun ma Swedish stone mason pani bota te apakhat zo kha ni thu lo hrila stone mason pakhat dang zo kero an bel tawar siam me ka chaswalina thia ama tha an pu a hlawa bang hnoi a thian pa ruang chu phuma atlan bota tia atlan bota ti damlo chuan pastor chu alo hril ta veka a thian pa ruang phum chu an va haina chungin mu an nei lowa ma se damlo thu soi chon rina lo le maya mi ten tharau le thil makan mu thin po kha a thiana thla chu ani in an ring ta berani Disappearance of Father Henrik Borinsky apian le murna Paul an ram chua sanin Father Henrik Borinsky chu Bradford England a pema Father Henrik Borinsky chu police mi sangkha zanga cheng ve hotan Catholic chaplain na chela tin Borinsky chu police priest dang Canon Beloso Martin Ellis thak tu khania ti chuan thlasom chung chaplain na chelta tia Julani som pathum sangkha zakwa somnga pathum tlaya phone call mak tak mai donga police chong nanin bia ma se lan lady pakhat chuan a thalom kakale tin Borinsky an phone an biakati top ta kha ano hrefu miala Borinsky chu chena tangna chuaka chuta chin chu mu ani le to lovani chuti hunlaya Bradford ta police miam ho chu an ramatanga ral tlana ba omani de veka thuthanga chuan Borinsky an ana chellai a chel sakta ka bangin Canon Martin Ellis khalung oilo le maya communist agent ta chu Borinsky ave thlema hruai chuaka that torin arwaita a thi malu khan Borinsky chuan Martin Ellis ne na tangin phone call adonga Martin Ellis chuan Borinsky ne na kaina miran hmute ati nin thuthanga ombok mase Martin Ellis chuan phone atanga anin biak lo thu soin tana khove tla thunga thakhat nuwa Martin Ellis chuan mi pahnin an ina anron be thuta Borinsky bautak thuwa khan ngoi tla torin vaunin an soya chumi tanga komhnia vein hat atakin Martin Ellis chu athi velea Father Borinsky thi chan chu chui chua thei ani lo hlen ta ni December nili sangkha zakwa sawriat pani khan pahang velam deu hi Sacred Heart Catholic Church Boys Idaho oma chuna luta kumsom limi vel ni om takania sual thu pha choya Father hena in pona nei tura local ani mel mase chu ti lai chon midang in Father hena chuan in pona han lo la nei meka anu loka chu pa chu chuata lo le dreng maya anuan mu chua chu in thana dam doi mum kaya night capsule dola tunge ni ti hria theina tur thil ama om reng lo maya dollar sangkha zakole thoziak poisa chu ama phumna na mang tura azia aip te a chuna lo aka thoziak no ta chuan WML2 mi ti en saina ma se chu chu ming dik takani melem lo a chan chu WML2 mi ti chu pui thiam kor fual siam thin company mingani miau sia December ni somni pakhat sangkha zakwa samriat pakhat khan Catholic pui thiam Father Patrick Ryan chu motel Odessa Texas tha aloni towa ruak vekin alo oma
a kut hnung khir sakani boka tin James Harry Reosan Father Ryan akha khamizana khan ka khoyani tin rui tak chun police kola chuti nana na chu roi sa chu man niin kumsom ni chung tan tirania mase Rio sa chuan athua zuk lea evidence atang point thil thlen zana khan Rio sa chu Odessa om thein arinom chi lova akum le loka Rio sa tual thatu ni lo je evidence nem nge torin khatiang che khan midang tha ani le ta ni November sangkha sagwa samriat pahnia Catholic puithiam dang Father Benjamin Carrier apo motel Yuma Arizona tha ani lea Father Ryan ang thowin ruakina oma akut hnung khirania WML2 mi khan kong ren bakal dang lambi ka hrenga chungzona hmun chu Arizona gift sopani ti an hre chuaka mi then khatin danin puithiam pahni thatu kha ama WML2 mi nia aswal thupa choya Father nena ain puan zo thingal mai torin kyanite capsule khaya ain puan main dam doin na thoka biakin chuata thin aleta der nin anrin tho chu an soi tangot mai ni